Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kakenhuan Yelakai Shillong Lajong Football Club. Kabarang yaksai sa sisian banyo rong sa kalumpung Yelakai I-League. Balapulong da ka All India Football Federation. Manta kakanti kalhabat penkreb hai ladi. Banyak kun percaya ke United Football Club na kanongba Kolkata West Bengal. Haka second division jong ka I-League. Kaban salong Hamadan Yelakai Football jong ka MFA Hapulu. Haka kat South Rik uyayong Arjar Arpulai. Haka jeng kena bigalat patay kubor. U assistant coach jong ka Shillong Lajong uba Saibor Sana. Ula karpa digiriw football jong kajala baginwan sakhi kajing kun hakani gasngi hakaba MFA kala penkre bandiru ya kitikat hakado chispa tengka bat prapo tengka nilayo sa sisin pat bangun pai saganika dinele ban poi biang sagailik halin bangila syariligit aki senam tiwalada te nilaya lang ba ki first stage joga jila kai bag nila qualified nang to manta kadang ya ka second stage but hakan ka second stage ka bangila kai ro ngidang job ya bartli ki away matches ini soba idon haga top joga table menta but ikremen scam ro ba hakin ki game berang sa kata kadai sa si game ni habele ya ka away game lightly ini le ka home game kerana scam begini ki lightly ki home game bagini ka away game ko basa alani yo ban job lane ada ka point tali jungi ka dona kli tingi soba nila qualified sa ka third stage na ka final round ka begini yo ban ya kun ya ka aina sa season 4 te ngasnoba langba jongpi ki press ki bron hangne nakwa ban penpau si ki patba ki badon hagani ke jala ka jongi ba ka home game ka bin sedang nang kong kan dei la khasau trek hagani ka khasau trek ban wan bat ba ka jaka ka bin yo bila kai kan dei po that ground hang to po MFA ground in pen kre ke de syong in pen kre kat ka ba modern kam mo ki patba ki ban wan bat ba ya ki tiket onde nak kamtagan ni game ko pinili ka tare tenga yewer ki patba nong som snong jo ni ka nong ba ka jongi kunju ki patba ki bala banwan masaki ni ki sila kai ki sawan wan ba sim ni club ba sa si sen pat nang ni sa khmat ni yo ban ya chaprang ban qualified ya ka elite ka bangila rumteng hakis nem ki baladap te ka bai tiket ru ni krong hagani kasngi maka tagalong sispa bat prapu dengka ban yo on pek ini ke jile kai tinang ni sikmat laman tar sempat dep ya ka tagajin penkre ande hakini ki sri ban wani yo penkre ya tagajaga syong abot pek bak yo kai ka Shillong Lajong Football Club hakajing persang ka bangi persang kalong kawi ke klub ka ba Awak imla manong bangiyo 100% ya ka strength. Andre ngidap ngibiang gi player baro. Mdai tangka MSL kalau sekali Reliance Cup ru ke ba ngila qualified sa ka round ke ba R. Kalau kata bagin persyang wan manis, dadalong ke bala lesil yo aswa bagani ka MSL kan sedang atrai kailik ru kalakut i. Ngatai kan ni MSL dapat sedang mentah ngatai syawal put ka syawal sedang ke MSL dengan ngatai ka second division qualifying round league ngatai ka langkut majority mentah 70 to 80% kita ki local player sudah but ba bonaki kirang dei ki under 20 19 20 years old age okay kan tigamot ba ni song thu ba ni however sen ni ala ka jong ka shnong ane ka jaka ka ba ni don nang haki bentar ane kilawe ki nang sa klempep ni laban penmi kambol ki plan nang ni kata ka ba ni don pa wa ya mentahi kambol ibana ka na shnong la jong la ni nang ni po ka state jong i iba do man yakon ni ka qualifying round
Game ko banangkong ke bengilele ni ele percaya ke East Bengal hapo Kolkata te ban job ya ki tim Shabar hajaka jongki hapdeng de jingsiet ting sutu bakal jong dakini ki khna ki local boys pi hadu kanu ki tristom ban job ya ki te ngimla bonong ba kiwe ki 2 minute yang ni Henry ni sutu na gerzo laranga la sengam don lah hadu to jing le kai mangi don sagawi ko menang ni tang ba nak kuwar ke bingi asngai ko lomba ki khna jingi kila kai ba palat bat le job ya ki awe game bro artli kawe bana sudap men karang job si gol po Madhya Pradesh next kan wan sa Shillong ki player man ta ki lawan pai pengen sayo ban yele persyak pat sang ni po haga home game home ground ke jomi Iga tim yele persyak ni next ka bangile persyak ka deka United Sport Club no United Sport Club Ini kemudian nak Kolkata ha sa hadin na si kan kam ha yang ini dalali on pendep di ke ground wanang jai menta hadin pendep ya kan ya kaji penkre klempet menjual ban pet yang ini dilakai ke makam itu nak hang tai hapo ka Shillong Premier League ground ni ke ba bro ki pai ba ki sugi bani lekai yang serai ba ibadon ban yilekai hari ni gaji lekai menta kum ke East Bengal ISL team nang ta ngidon ka team na po Madhya Pradesh nang ta bat kawai biang na Kolkata ke Sport Club bat tunjuk ni ka Shillong Lajong nang ni na po Shillong Jongi kita kilom di jing penbara kita kilom di jing itu ki balongkot ke bagi ko franchise ki pai ba ya ka ba ninyo panele ya kini ke first home game haga ka sautare bat pala penkhet na long sedong ba kalau jong sa season 4 kon pai sa ilik ba inyo ban pet kai biang ye jile kai bi tenat ya kini ke tournament ka ba he mo jong kari ke jongi ka ba baro ni baro ki player ikwa ban menta ha kini ke jile kai tengik pila ipat ba kira yo ban sutu ya kai ke bang yo pernah le tolok ya menta hi ngir se ya kini ke first game kam tam ngimla ban lei nomor ba ngimdon ki we pat kilat lenti ngigepat ngipat ba ngatrai haga jing penkre ke bangin penkre kindon kipat ba ki ba yawan se kinyo ai men se game te kanam long hi ke balong hapo stadium lane ki jaka ki babiang Andre ipan map ni kipat ba mo halor jong kene ka jing bomla jing bombiang Andre ba kinum men sempat ba support ya ni ka club ke bangingi la temu daga jing temu ke ba in rak biang ye ke tu ka jing shongshit mo jing sotenat kam tam bangi tip ba ka Meghalaya ka Shillong kam tam mo isas kari ka kasihil ba jadi jungi kari ka way na ki jaka ki ba eat mai ka football dikirim tu mensim na kani ka jing duna jong ka madan la ne jong ka jing jong ka jaga shong ka bagi pat ba ki wan shong in one ban sakhi ka jila kai ban ai ka jing kersyam ya ka klop ka ba baros ka ta kil ai klempet mentaro nai ka kersyam wala da kadon ha jaka mo le kai ko piong bakam da piang pa ami ka tu te dang ngimla le ka jing tre ka dang ya te la deja bala dep ni shu ap ni nyo mai le kai lempat dep tim lam le kalau tai da jaba kala dep no ka ketika first ground ke mot kan cilam ha yang ni pak ba kin kemen si bon amal ba kin yo ka chong ka biang te to daga jing te si tom gi bon ki ba simti ka kam ni men ti ba kini ka kam ro kan dep loi khnang ba nginyo ba le ha ro ka ka biang